Tayo Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon. Kabalen, yung pong kaya kayong akakit, kayong kaurasang iti, apin po yung traffic situation. Ken pong North Luzon Expressway, keni po king San Fernando Interchange. Nandin po kaya betaya, yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, Migbante. Live po kahit ang nang rin nila. Then kaya katamang crew ngayon, ken pong Azure Towers, Azure North. Dakal salamat kay kayong South pang abalita tayo. Ining traffic situation ngayon. Ini pong kakitiyo, bandang right side o bandang wanan, apin po iniing southbound lane going to Metro Manila. Okay? Ini po kanya pong arap na ring Azure and Robinson Star Mills. Ini pong San Fernando Interchange. Ang gane po yan, keta pong Tulaok Bridge keng party ning San Simon, Pampanga. At may susumangit po yung traffic, huling makalbog po, kaya nga banggit kong lugar, ito pong Tulaok Bridge ning San Simon, Pampanga, based po kay ning latest advisory ning North Luzon Expressway before Pulilan Interchange na to Tulaok Bridge, northbound, ing Pulaida po kano ring sa Kenken, 5 to 10 kilometers per hour. Pauli na kanuning 45 centimeters albog. Bis naman passable naman kano, reng sablang lane. Then pong class 1 vehicles, they are advised to take the inner lane po, kabalen, uli napin ning atin pong danom, kay po yan, miyat ba o misusumangid, at nandin po kita naman, kaya pong report na ning MPTC o kaya pong pinosda, at mintala rin po, din kaya katamong Talasuyo, Art Consuelo, Victor de Guzman, kaya pong Tulaok Bridge, at ikita mo ka rin na talagang makalbog. Then ipong sakin, siyempre, huling matasing danom, magminorla po, iwasan do ret ang outermost lane, ikitala ret ang mapilang talapagaw, braning NLEX, maglagela pong sandbag, dapot, mag-overflow mo naman po itang danom at po agyo. Nita pong sandbag. Basan ko po rin yung update, manibat po kening NLEX, ita pong sitwasyon daring ganaganang portion. Nung pong magbiyahe kayo, kaya po kanong Balintawak Toll Plaza, light ing sitwasyon, baka nyan mo naman king Mindanao, ang gana king Bukawe Toll Plaza. Dapat, deni po, nung deni pong kabalenta mo at karihiyon natin na umuuwi dito sa Central Luzon, di kaya naman magagawi ho sa norte, gaya ho ng Pangasinan, Baguio, at La Union. Ito ho, dapat yung paghandaan, mga kabalen. Deni pong magbiyahe dahil mula ho sa may Pulilan Interchange o bago pa sa Pulilan Interchange hanggang sa may Tulaok Bridge sa bahagi po ng San Simon, Pampanga yan, mga kabalen, ay abot ho sa yung traffic at yung takbo ho ng mga sasakyan, abay usad pagong kung tawagin dahil 5 hanggang sa 10 kilometro kada ora o 5 to 10 kph yung takbo ho nitong mga sasakyan dahil na rin doon sa sinasabing 45 centimeter na baha. Passable naman daw yung mga lahat ng mga lanes. Yung flood po ay o yung baha ayon sa NLEX nasa rightmost lane. At doon naman ho sa ibang mga areas light lang yung sitwasyon ng traffic. Kung dito naman ho kayo manggagaling sa may norte, patungo naman ho ng Metro Manila, abay asahan ho ninyo na bago pa man kayo makarating sa syudad ng San Fernando, particular na ho itong mga naglalakihang mall dito sa ating syudad at yung Azure North, ay asahan nyo na ho yung build up ng trapiko dyan hanggang sa may bahagi na ho yan nitong Tulaok Bridge sa may bayan ng San Simon dahil din doon sa baha. Kabalen, ito po ay ika-6 na araw na ng ating pagbabantay dito ho sa sitwasyon ng trapiko. Kani pong traffic situation, kani po keng NLEX, at dakal no po, reng mapaperwis yun nandin Koyang Paulo G. Santos, kaya katamang talasuyo, mintaya po keng Dao Bus Terminal, nung no ka rin nakasabi no po, kabalen, deni pong commuter, iting sasabyan da po,
ing dating oras sa aduang oras sa biyahe, miraras siyang atlo ang ganang 6 oras sa biyahe madibat po keng Dao, Pampanga o Dao, Mabalacat City, Pampanga ang gana po keng Metro Manila. At deta pong bus keng Dao Bus Terminal nung dati-rati po kanon normally they have 2,000 bus na dudurot lulub-lulwal keng karela pong terminal. Ngayon po pauli na po nining traffic ngayon miras na lamo keng 8 dalan. May babala po 800 na lamo po. Uli napin may lambat ka no itang ausandang turnaround time. Uli nga biruan mo naman kabalen. Magbiyahe kapin naman, lus-lus ka papunta Manila, karas mo ketiya San Fernando ang ganang San Simon, masipit ka keng traffic, so makadagdag ya po ita. Kita pong karelang travel time at bayo lang makapagbalik kay terminal, miras no pong siyam-siyam. Kaya po dakal mo rin kanang kikatamong commuters, dahil manin to nalang sakinan, maninayala po, uli napin, meaning mabayat at traffic situation, kakita mo, dadanasan tamo, pauli na po ning albog. Kabalen, tuloy-tuloy po yung kakatamong pamagbante. Karen pong balita mo namang malalyari kay King Pampanga at King Central Luzon. Pota po palagay miyari nining pasibayo ining traffic update live traffic situation po at akasabitala naman deng manungkulan keng North Luzon Expressway bang dinan dakatamo pong idea nung nanu ba ing karelang gawan at nanu pa ing dapat na panggawan para po midinang solusyon ining ausandang kalbaryo dareng motorista. Are ni pa po ring mga regula balita ngayon pong Webis, August 3. Ita pong chairman ng RDC, Regional Development Council 3, kaya po Central Luzon, Itarlac Governor Susan Yap, mig munikala po na dinan still mating ing makalbuga portion ning NLEX, King Balen, ning San Simon. Mahigit 44,000 hektaryang palayan king Central Luzon, may sira pauli ning albog, hortelano, may ngalugi. Balitang albog pa rin kabalen, master plan para king flood mitigation projects, dapat kanong maging malino, agpangkang Santo Tomas Mayor John Sambo. At sikata a cappella group ibat king United States mig palabas king concert para king Bahay Pag-ibig peni mo na ning JDN Realty. Kabalen, pinunane pong Tarlac Governor Susan Yap ing problema king mabayat daloy ning trapiko ken pong porsyon ning San Simon king NLEX kita pong meging pamitipunda deng governors keti po king Central Luzon at aliwa pang local officials sinabi na kano mismo metauliya king presentation ning Central Luzon Regional Development Plan 2023 to 2028 king Clark pauli napin ning mabayat traffic situation kaya po king NLEX San Simon portion. Iya po yung kasulungsungang chairperson ning Regional Development Council king Central Luzon. Pakiramdaman tayo po yung meging munikala na gumamit ka ng steel matting bang dinan solusyon ini pong traffic situation. Lahat po ng mga kasama ko, madalas ko naman po kayo nakikita pag nag-RDC tayo. Maraming salamat sa pagdalo ngayong hapon. Ako medyo naantala, hindi ko na-realize it took me more than 4 hours to traverse a 10-meter flood. Diba? Ang iksi lang naman ng baha dyan sa bago mag-apalit. But I don't know why it can cause so much trouble. Pwede naman nilaging steel matting yun, nakadaan na yung maliliit na kotse. But that has been ongoing now for the past 5 days. So I think dyan tayo dapat maging matatag at mabilis kumilos. Kaya kailangan ma-solve yan, madali lang naman. Anyways, even with the talks of El Nino, but we didn't experience El Nino these past few days. Kabalen, dimdamye po yung pasyag ng Governor Susan Yap. Nandin mo po yan, King Clark, Freeport Zone. Kita po pamitipon daring Central Luzon local officials. Dikil po kining launching na nitang ausan tamong Central Luzon Regional Development Plan para po king banuang 2023 hanggang 2028.
Kabalen ken pa magbalik na po ning balen at balita kasabi tayo po Mr. Robin Ignacio ing pamuntok ning NLEX Traffic Management Office bang di na nakatamo pong explanation ang po pong update nung nanuna retang malalyari on their end dikil po kening mabayat na traffic situation at dadanasan da reng motorista. Ako po mama ko magbalik na po ing balen at balita.
magbalik ya po ing Balen at Balita. At kini po king CLTV 36, ing kaya kayo pong akakit, karen kaya kayong TV screens, ang pong mobile screens, po pong laptop, computers, apin po ing situation ning traffic. Kini po king San Fernando area ning NLEX. Ita pong king right side na ning screen, ita pong dalan king right side, ita pong ating sulong maluto, apin po reni retang mumunta Metro Manila. Yung pong footage ngayon, kuya po, kini pong Azure North. Ito pong building condominium, kini po king San Fernando Interchange. At based po ketang report ng NLEX, ang gana po king Tulaok. Ito pong bottleneck. Karin po yung bottleneck na huling ito pong Tulaok Bridge, karin po itang ating danom. Kaya ito pong report na nandin at yung 45 centimeters itang katas ning albog. Base po karet ang ikwata mo pang aliwa pang impormasyon na kabalen. Deta pong manuknangan keng gilid na po ning Tulaok Bridge. Eno man po masaya. Kaya pong malalaring sandbagging, uling ila naman kanu, ing niapektuan, uling makukulong. Kaya ang karelang lugal, ing albog, Emil Wall, alang pidalanan, paulinapin, niting gagawan, sandbagging. Ita pong kining left side na naman ng screen, kakitso kabalen, apin po yan ing northbound. Ing pong traffic naman ken, bistaman na light, bagong pisa po kasi yan, ketang Plaridel portion, king Bulacan, ang gana po ketang Tulaok Bridge, king San Simon again, keta pong bottleneck na ausan tamo. Kini po, basan tala rin mapilang comments, dareng kaya katamong Memalen, ana pong Brian Ocampo, koyang Brian, ayun sana po gawa na lang aksyon, pilanaw pong Banwang Makanyan, keti king San Simon, ang po pong kasiping baryo, muran mo pong bagya, makalbog na, ana. So, ayan po, makanyan mo naman po yung adwananda, reng aliwapang Memalen. Nandin po kabalen, nasabi ko kaya kayo, subok ng tayang ausan ni Sir Robin Ignacio. Yung pamuntok na po ng Traffic Management Office ng NLEX. Dapat king oras sa iti, bala mo laya pong signal. Sir Robin Ignacio, hihintayin po namin ang inyong tugon sa aming tawag. At para ho, mabigyan din kalinawan itong ating mga kababayan. At tuloy-tuloy tayo po kayong balita. Kaya ni po kayong Candaba, ita pong barangay San Agustin. Miras po kanuang gaking labinga na matalampakan, katas ning albog. At yan po yung pintalaning kaya katamong kayabing Iliana Canilaw, nandin mo pong abak. Nga makibalita tamo na ning sitwasyon dareng taga San Agustin, king Candaba, king kaya katamong Talasuyo, Iliana Canilaw, Lig, Maya pa Bengi, kumusta itang kaya kang pamamasyal o pamamunta? Kareng kabalenta mong makalbog. Kini king San Agustin, Candaba. Uli nga labing nga na matalampakan, buring sabihan, migmang kakaken. Awa ko yung Justin. So, may pabengi kaya kayo niya, may pabengi mo naman kareng kaya katamong kabalen. So, bistaman natin na ing danom kareng aliwang barangay kaya ti Candaba, makalbog pamurin kayang barangay San Agustin. So, along with other 8 barangays pa, apintending Bambang, ing Buwas, ing Gula, Pansinaw, Paralaya, Pasig, Pescadores, ampong Magumbali. So agpangpin kang galen gumabon ning Officer 2 ning Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ning Candaba, milaras king 5 to 6 feet on king average, ing danom ka rin aliwang barangay, pero kaya king San Agustin, kalupunan ning sinabi mo, kayang Justin, mamabot iting 15 to 16 feet. So, as of Augusto naman, ning Bengi, so nabengi yan, at yun na mo itiking 13 feet. So, bisaman 13 feet na mo, matos siya pa rin, niya anyang mita kami ka rin ko yan, Justin, para kumusta ning sitwasyon din kaya katamo kabalen king San Agustin, sinakya kami pamuring bangka. So, bayon sa blamag, pasalamat ko pala karen kakong akayabe nandin na sinopanda ko para ako musta tala rin kaya katamong kabalen king San Agustin ko and Justin. Li, ining phenomenon ngayon laking balening Candaba, particular kening barangay San Agustin, bayo ka rin kaya katamong kabalen. Dapat bistaman makanita na ano yung sasabyan da, ngayon may pakanya na naman yung karelang sitwasyon, makalbog. At saka itang 16 feet nga ita, manuan mo kapila niya may gumpisa ita, kanyang may manmuran, uli nga bagat, makanyan? Awa ko yun, Justin. So, according kayo itang akapagkwentuta mo nandin, bala mo 10 days na ing milabas, inyang
may gumpisang mitas ing danum, limbog king San Agustin. So, anapin itang metong tamong akapagkwento na metong konsyal at metong manok nangan muna man kayang barangay San Agustin. Din kanong tao kandaba, lalo na king San Agustin, pangaras king resilience, metong lakaring mani muna, uling nung apapansinan nyo naman ko yung Justin uning paneping albugan king San Agustin, ding bale mangatas na lo, so pagawara lang matas ding bale, daan niya ping misa na titang akapagkwento na iba't kenting no, na taga San Agustin na din naman natamang nakagin. Magsikan naman, nagtang lo, gawa lang paralan para din balera ako, tapos dalabang kanita rin. Dating panahon na yan, pamanuran, masikan na pamanuran, ng albug, may albugan. So, nung akakapagin, first floor, dito ang dalera, makakulang. Kaya dito ang second floor, ditak namong ditak, niyabutan na rin ganun. And balang bali mo naman ang bangka. So, nung akakapit ko, ayan o, yung tao, baka sige ng bangka, uling may puntakin palengke, makasaling karelang kapting abiyas, yung kulang, yung karelang Kinaya mo yung kaya kakao audio, balikan na kakao na walang tayo siguro hindi pang NTEX situation. Kapalito tayo, meron tayo mag-NTEX. Yung NTEX, pwede ba natin makikita muna bago tayo mag-stop? Okay, sige ho mga kabalin, magbalik kami po at kota. Subok na tayo masumayo mag-sa ni Sir Robin Ignacio. Malaos na pong liana, kayang kwento kay katamo, dikil po kening sitwasyon keng San Agustin, Candaba, nung no ka rin miras pong 11 na matalampakan ing albog. Dakal pa pong balita, king pamagbalik ning Balen at Balita.
Magbalik ya po ing balen at balita. Kabalen, keng oras sa iti, ayan, papagtomya pa mo rin po kay kayo. Ini pong standstill traffic situation. Kini po, king NLEX San Fernando portion, deta pong red lights, o deni pong brake lights sa kakitsyon apin po rin kagulutan na rin sa akin din. Magbiyahe la po rin papuntang Manila. At ita pong bottleneck ning traffic, ita pong manuwandang Tulaok Bridge. Kaya po king San Simon, pauli na ning Albug. Hindi pong footage ngayon man, ibatan niya po kaya king San Fernando Interchange, particularly po kaya ang Azure North Building. At akakita mo na makanyan po kakaba, ining traffic, in build up, daring saken. Kaya naman pong sumangid, ayan po yung papuntang norte. Di pong manibatan na milagpas no po kay traffic ding saken nga rin kanyan. Uling kita naman po traffic king northbound lane rather. Manibatan niya po kay Bulacan Plaridel. Ang gana po ketang bottleneck. Keta po ausandang Tulaok Bridge. Keti po king San Simon Pampanga. King oras ini balikan tayo Liana kanila. Dikil po ketang kayang making report ing kayang pamamunta kini pong barangay San Agustin king Balen ning Candaba Pampanga nung no ka rin ka Balen hanggang kano kayong 16 feet ita pong katas ning Albug. Ayan, balaos niya pong papalto kaya kayong screen ini pong traffic situation. Babantayan tayo pa mo rin at punta lang tayo po Iliana ngayon live po king Candaba Pampanga. Liana, itang sasabihan mo nandin we're discussing about resiliency. Itatang sanena la, may kapag-adapt na la, pero atin ka bang akasabi, karing kaya katamong kabalen, ken Candaba, na sana naman minsan akit da rin. Itang karelang, itang karelang dalan, makapaglakad la rin ba, di takmunguran, ela may gaganakang makanyan king Albug. Balo mo ako yung Justin, ako sabi talo nandin detang Hortelano, nga pinang Hortelano si di Bapang Chris, Bapang David. So according karela, sa sing-singla, dadalong lauling demping karelang tenam na iba pang Chris anyan July 30 sana anya mag-harvest ya wani mirasan pa rin king danom inya yung problema da naman yan nung kayari na ning Albug no karin naman ton pagsimula o panimula king karelang pamananam and magtunanaw na naman kanumpi panutangan bala mong makapagumpisang pasibayo and according kang Bapang Chris ako yung Chris in kayang puhunan ketang kayang mesirang tanam pale minabot king 150,000. So in kesantingan na naman according kang Jomar Guevara in municipal agriculturist ng Candaba atin lang makareding binhi na ibiera ka rin may apektuhang Hortelano kayo Justin. Waling sakit ken Liana, siyempre itang pipagalandan bayong sabla banggitan kay Murin ini pong latest report ning kay katamong PDRRMC. Dikil ketang banggitang Liana nandin, detang may ngasirang kay pananam o retang agriculture kani pong king Candaba, den pong may sirang rice deng tanam pale. Magkano ya ba? 114 million pesos po in worth daring may ngasirang pale. 4.9 million pesos naman karing high value crops. Karen pong mais, 3.5 million pesos. Ken pong balen yan, aking mais po, 2.3 million pesos. Ken pong balen yan ning Candaba. At kareta pong fisheries section daw, uling balutan naman, si Kating Candaba, karetang tilapia, karen plasda na 23.1 million pesos po ing cost ning damages ken pangaras naman po karet ang manyasing ayop, nitiba manok, bibi, pugo, babi, kaya pong Candaba miras pong 1.9 million pesos ing alaga na mo rin ning may sira. Liating ka nga kasabi nandin detang anak naman meragol no siguro king Albug din ano yung karelang experience every time na ating makanining sitwasyon at syempre apektado mo rin karelang normal pamibiyebye. Kuya Justin, imbes na kanu probleman da imperwisyon da dalaning Albug na banwa-banwa da namo nga experience, ding aliwata mong kabalen kay king San Agustin, dinalang da namo king pa mag-enjoy king danum Balacano Beach. So nung atin tamo nga kasabi nandin nung makaredilaret ang karelang video, malyari talang Alben.
in-enjoy na lang po namin yung tubig dito. Malinis naman po. Parang beach. Yun po, in-enjoy lang po namin yung kahirapan ng buhay. Swimming na lang po. Masaya po. So, masarap po mag-swimming. O ita kabalen, alawan niyo po rin kaya katamong kabalen. Bistama natin dilubyo mo kanyan, anapin, ini-enjoy na lang ho namin, parang beach, ne? Liana, dakala, salamat king kaya kang update. At balaos tang makibalita, ne? King malalyari ken, king balening kandaba, na makalbog pa mo rin ang ganang ini. Mimingat kayo, Ken. Kabalen, may git 44,000 hektaryang palayan po kaya king Central Luzoning Mesira, pauli na ning albog. At den pong Hortelano, may nga lugila naman, agpangpuyan, kaya akasabi ng ating Jennifer Salenga. Inga DA naman kuno, in Department of Agriculture, makasadyang mamiesaw Karela. Ayun po yung report. Antiyamong ilog, ing asika na iniking Barangay Santa Monica, San Luis, sanyang dasanan ng CLTV 36 News, Webes, August 3. Ding na mapale daring Hortelano kete lugar, at pelalong pilapil dadalanan do. Muna akit, disnan miya keting Hortelanong Irolando Solimana. Kwento na kasagsaga na kanuning urana, pinupulyang oras bang masayang ing kayang pipagalana. At sukanuking 1.3 hektarya ing kayang tenam. Ing asahang dinalang kaban, dapat sanang pupulan, miras namong 15 kaban. Ayaw pong may harvest, diyan pa mura po. In-harvest mo na, kesa po nga lang pong masaya. Pero takot pa po yung ko kaya may harvest cake. Kaya alam po, utang na lang kadidi kay bako kadidi. Talaga po yung magkasos cake. Mahala po yung meeting, more than po mga 50,000 bawat hektare. Gastos cake. Per hektare. Problema na pa kanungin ning kaya katamong kabalen nung nuka rin nakuha na ning panggasos para king kayang pamilya. Tipid-tipid na mo po kayo sa biyaya. Ayun, mana sana kayo muna na kayo pangabot. Banta mo po. Bata, may labas ka mo. Keni mong karelang lugar at supa kanuking maigit 40 hektarya ing tanam, aepa me pupul at may nga sira. Makanini muna maning sitwasyon king palayan ng Kapitan Eddie Manalang ning Barangay Santa Cruz king Balening San Simon. Akit king videong iniing pinsala ning alangpat ng uran king karelang lugar. Makasadya na mo namang mupol o ning nakanuesay ning tuloy-tuloy uran. Makapanlumuman, alane kanong akarapat. Ako, siguro mga panikwayang 120 kabanitang kako, limbog yarbo. Lata naman nakakarapat, kalamig na din eh. Eta naman po pare-parehong buri. O neta mo aywasan. May login na kang antimano, kulang 70 plus yung pagal. Itang pamagobro. Siyempre, ma'am, timoya ko, di ko pa nga nakamag-aral. Kaya ba't yung everyday needs me? Biru ing perwisyong dinulot ning halos sa 2 Domingong pamanuran, pauli ning bagyong Egay at Falcon, asebayana pa ning bagat kareng Hortelano. Aparte king melugi at alangasahang mibalik a kapanakitan, ding may nga sirang pananam, ating kaya ang epekto king supply ning abyas. Agpang king Department of Agriculture o DA Central Luzon at suking 17,692 hektarya ing totally damaged, kabang 27,203 ing partially damaged kareng asikan king Region 3. King kabuuan at suking 44,895 hektarya ing danyos king pale. Agpang kang Lowell Rebeliaco, Rice Program Focal Person ing DA Region 3. Ala namang kanong maging epekto king supply ning abyas ing sinira ning milabas sa bagyo. So kung titignan naman po natin yun ma'am, yung extent ng damage po natin, masasabi po natin na hindi pa naman po ito ganon kalaki. Kasi tayo po dito sa Region 3 ay meron na pong nataniman na 320,640 hectares. So kung kukunin po natin yun ma'am, ay nasa around yung totally damage po natin sa rice ay nasa around 5.32% pa lang po yung naging affected po natin. Miras kanuking 23,140 metric tons ing volume loss. Malatiya kanoy ni kumpara king apo produce kada banwa na at suking 3.66 million metric tons. Kung ikukumpara po natin yung volume loss natin
doon sa na-ipoproduce natin in 1 year, ito po ay nasa 0.63% lamang po. Kung magbabase po tayo dito sa volume loss po natin, ay hindi pa rin po natin magiging problema ang supply ng bigas dito sa Region 3. Makasadya na mo naman kanoing DA bang makapamyasaw karing miapekto ang Ortelano. Pakibalwanda na kano karing city at local agriculture offices ding mangailangang bini ampong pataba karing bisang mananampasibayo bang makabawi king karelang melugi. Meron po tayong mga nakaantabay po. Ready for distribution na po ito na 23,995 na hybrid seed. Meron din po tayong 38,740 na inbred certified seeds for rice po yun. Mais naman po, meron po tayong readily available na 952 bags ng hybrid at 500 bags po ng open pollinated corn seed. Sa mga magugulay naman po, meron po tayong available na 909 kilograms ready for distribution. Amuyuta nala naman ng DA ding Ortelano na magparehistro king Registry System for the Basic Sectors in Agriculture o RSBSA para king karagdagang assistance. Kalupa na ning insurance oras sa mikakalamidad. Importante mo naman kanong makapag-adapt ding Ortelano king integrated farming nung nuka rin tuturo dala namang mananamgule at manyeseng ayop bang ating dagdag kapanakitan at ating aliwang pikwanan oras ting makanining kalamidad. Ako po kaya kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen. Kabalen, nasa linya na ho ng telepono ngayon si Ginoong Robin Ignacio, ang tagapagsalita po o yung officer po ng Traffic Management Division dito pong North Luzon Expressway. Magandang gabi po, Sir Robin Ignacio. Welcome po dito sa ating programang Balen at Balita sa CLTV 36. Apo, magandang gabi po at magandang gabi din po sa ating mga taga-subaybay ng CLT. Opo. Sir, ito hong binabantayan nating sitwasyon sa may bahagi po ng Tulaok Bridge, yung bottleneck. Ano na ho yung mga ginawang efforts po ng inyong tanggapan upang sa gayon ay masolusyonan ho yung problemang kinahaharap po ng ating mga kababayan? Opo, kanina pong hapon natapos po namin yung mga pagbibuild ng wall po using sandbags dito sa tabi ng Tulaok area. At nag-umpisa na po kami mag-pump out ng water. 4 po yung nagamit naming pang-pump, pero nagkaroon ng problema yung 2. So yung pong water level po natin na monitor po natin na bumaba po bagya kasi tumaas po ulit kanina ng 60 centimeters yung level pero bumaba po ulit ng mga 49 centimeters po bago mag-alas 5. Opo. Sir Robin, ito hong ginagawa nating efforts, mukhang sa lagay na ngayon, sa nakikita natin, bagamat nakabawas dun sa level nga ng tubig, gaya ho ng binabanggit din ninyo, ay hindi pa rin talaga tuluyang nasusolusyonan yung traffic situation. Dahil hanggang ngayon ho, nakikita natin sa ating likuran, ito ho, ay mula ho sa Tulaok, abot ho ng San Fernando Interchange yung traffic, di kung manggagaling ho ng Pampanga at luluwas ng Metro Manila. Sir, are you looking to other interventions po? Ano ho yung mga iba pang intervention na nakikita ho ninyo na pwedeng gawin in the near days po? Opo, sa ngayon po, yun po yung pinaka-immediate na na nakikita natin na gawin natin yung kailangan may baba man lang yung water level dyan sa area. At yun nga po, sana po dahil medyo kumonti na yung ating pag-ulan, ay kasabay na rin po sanang bumaba yung tubig outside of NLEX para sa gayon mas mabilis pa po bumaba yung water dito sa expressway. At yun nga po, yun yung pinagsusumikapan natin na may baba yung water level po dyan. So, tine-check namin maigi na seal po yung ating mga ginawang sandbagging para sa gayon ay makakatulong at maibaba natin yung level ng water dyan sa ilalim ng Tulaok. Sir Robin, nagkaroon na ho ba kayo ng coordination with the local government of San Simon dahil meron ho kaming mga nakausap na mangilan-ngilang naninirahan po dito sa area. Ang sa kanila naman ho is dahil nga doon sa sandbagging na ginagawa,
ng inyo pong tanggapan, siyempre para solusyonan yung traffic situation, ay hindi raw makalabas yung tubig. Ang nangyayari, nagpopondo raw dun sa kanilang mga lugar dahil po dito. Sir, ano ho yung inabot ng inyong pag-uusap kung meron man dyan sa LGU ng San Simon? Sa ngayon po, yung aming grupo ay siguro anytime makikipag-ugnayan din po sa local na gobyerno ng San Simon. Pero yun pong observation po na yung pag-pump out po namin ng water ay sigurado po ako na hindi po yun yung dahilan para manatili po yung tubig dun sa kapaligiran po ng LS. Ang inaantay po nating bumaba is yung water level po ng Pampanga River. Kasi hanggat hindi bumababa po yan, yung mga pagbaha dito sa malapit ng vicinity ng Pampanga River, kasama na po ang San Simon, ay mananatili pong may mga pagbaha din dyan sa area na yan. Sir Robin, kanina ho sa isang pagtitipon ng mga gobernador dito sa Central Luzon, nabanggit ho ni RDC, o Regional Development Council Chairperson, Governor Susan Yap ng Tarlac, na pupwede naman, o baka naman daw pupwedeng lagyan ng steel matting yung bahang portion para madaanan. Ito ho ba dumating na rin sa inyong sa mga pag-uusap ho ng inyong pamunuan? Opo, na co-consider din po ang gawin yun. Kaya lang po, tinitingnan namin yung implication niya kasi meron nga pong bridge sa itaas nito. At yun nga po, minemaintain po natin yung safe clearance din naman po ng bridge na yon. Yun po yung dahilan kung bakit ganun din po kababa yung sa area, sa ilalim. Dahil po dun sa safe clearance po between po yung expressway at saka yung bridge po sa taas. Sir, may mga nagbumungkahi din, yung ilan naman, baka daw pwedeng gawa ng detour, Bailey Bridge. Ito ba, parang yung mga tipo ng Bailey Bridge, naging, kumbaga, naihapag po ba ito sa discussion, sir? Sa sitwasyon po ngayon kasi na mas mataas pa po yung mga ibang baha outside of NLEX, doon po kami nahihirapan magturo po o ng paditor. Kasi in fact, kaya po mahaba yung pila dito sa loob ng expressway dahil tuloy-tuloy pa rin po naman na nadadaanan yung tatlong lanes ng expressway magkabilang direksyon. So dahil nahihirapan po siguro yung mga ibang motorista na dumaan po doon sa mga mas malalim pong baha dyan sa area outside of NLEX, mas pinipili pa rin pong dumaan po dito sa loob. So yun po yung mahirap na magkakapag-turo po tayo ng detour ngayon as of now kasi talagang marami pong pagbaha outside of NLEX at mas malalalim pa po. Sir Robin, ilan ho doon sa mga nakikita rin nating komento doon sa mga balita na inilalabas ho natin at na maging sa ibang network, yung mga pinopost ng mga netizen na sana naman magkaroon ng yung suspension doon sa pangongolekta ng toll dahil baha naman, dahil sobrang traffic naman, hindi convenient para sa amin yung pagbabiyahe dyan. Sir, ito po, I'm sure nakarating na rin sa inyong tanggapan. Ano ho yung thoughts ninyo about this clamor po? Kaya po, totoo po na nare-receive naman po namin lahat po yung mga comments po ngayon. Hindi lang po doon sa tungkol sa toll, lahat po yung even yung kung ano na po yung kailangan gawin. At kami po ngayon ay nakatutok po doon sa ginagawa nating solusyon, pansamantalang solusyon para lang po maibsan po itong mabagal na dalo ng traffic dito sa San Simon area. Yun po yung inuuna po namin as of now po. Okay. Sir, moving forward, siguro kahit mabilis lang dahil gaya nga nang nabanggit mo, yung mabilis na solusyon muna yung inuuna ninyo. But moving forward, yung mga tinitignan ninyo nga pwedeng gawin upang sa gayon hindi na maulit itong ganitong sitwasyon na talaga namang nagpahirap din sa mga motorista? Opo. Sa ngayon po ay talaga naman pong walang tigil po yung pag-gather namin ng information, even po yung pag-assess po doon sa area, kung ano po yung pwedeng i-implement na improvement po doon sa area. At tiyak yan po pag-uusapan po ng aming top management, ng aming engineering department. At nakikita din po namin na mas malaki po yata yung pangangailangan na kailangan ayusin po yung mga waterways natin dito sa lugar po ng Pampanga, Bulacan at especially dito sa may San Simon area kasi yun po yung dahilan ng pagbaha po na umabot po dito sa NLEX. Kasi first time po na nangyari po na ganyan kataas po yung
baha sa ilalim ng Tulaog River. At noon po kasi ano lang yan, sa tabi-tabi lang po o yung isang lane lang po na pinaka-kanan lang po, at in less than 2 hours nawawala po yung panding ng water po dyan. Pero sa ngayon po, dahil nga po umapaw yung Pampanga River, at ganun din po na as of now tuloy-tuloy pa rin po na nagpapakawala ng water yung mga dams natin na punong-puno na rin po. So yun po ay nakakadagdag din sa pagtaas ng level. So sana po itong mga tubig na nakikita nating napakarami ngayon ay kung makakalabas lang po ng mabilis, hindi nag-i-stay po dito sa mga areas natin, ay baka po hindi po natin mararanasan, or yung mararanasan nating pagbaha ay hindi po ganyang katindi. So yun po yung isang nakikita namin, kaya malaki po yung kailangan pong gawin namin pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na gobyerno ng Pampanga at Bulacan, at maging sa DPWH ng Region 3. Okay sir, aasahan ho namin yung magiging development at babantayan din ho namin yung inyong pakikipag-ugnayan ho sa mga local government units dito sa Pampanga upang masolusyonan ho yung problema. Maraming salamat po Sir Robin Ignacio, hepe po ng NLEX. Yan po mga kabalen, mga karyon, narinig ho ninyo si Sir Robin Ignacio, ang hepe dito pong Traffic Management Division ng North Luzon Expressway. Tapong babanggitan na dapat ating masalesing pisasabyan, karing local government units, DPWH, actually makanyanya naman po ing sasabyan ng Mayor John Sambo ning Santo Tomas, dapat kanong mikamalino a master plan karing flood mitigation project daring balang balen. Agpangpuyan kang Mayor John Sambo ning Santo Tomas, Pampanga. Base kasi kitang August 3 report ning PDRRMC, makalbuglangan ding 7 barangay king Karelang Balen, pauli na po ning dano, mamanibata naman karing mga kata sa lugar ketiking Pampanga. Magbalita po Paulo G. Santos. Palintik-lintik na mo inguran mo mitatas paing danum keni balena ning Santo Tomas, Pampanga gat panapo ning Miyerkules, Agosto, hanyang mi pasyalya ing CLTV 36 News Team. Makababad la pamurin king albug denge ganaganang 7 barangay ning Balen. Kaya rin ning parumingkong pamanuran uli na ning abagat at pesikana ning bagyong Egay. Egay, Habagat, Typhoon Falcon, aliwa po sobra karakal ing Dano Madela na kengke katamong probinsya, sabi ko na, nepo, kengke katamong probinsya, at uling metong ya po ing kaming Balen, Santo Tomas, karen talagang low-lying areas, so talagang, kumbaga, we cannot escape from this unless na gawa kami pong alternatibong solusyon, nepo. Kalupan na po retang gewaming pumping station ngayon, mila po agamit, kasi linog pa po yung danom kaya kami. Kumbaga, ala kaming piyugsyanan. Agpangkang Mayor John Sambo, manibatan kanuing danom, keng mga tas akasiping dang Balen. Yung danom po kasing lulub keng kaya kaming Balen iti, apin po ini Atsuya, ing Maysak River, kaya kami, part of Maysak River is within Santo Tomas. At ing lalabas pong danom keting ni kanyan, manibatan po portion of San Fernando and Bacolor. Nepo. Mayakit siya kini Santo Tomas ing Santo Tomas, San Fernando, Minalintil Dike. Na sumu naman king pilatan dareng mebang kita Balen at king Bakulod. Panwala ng Mayor John Sambo, dapat mika malino a master plan at magsilbi ing parochial mindset kareng flood mitigation project. Para alan gano iti banga lang makukompromisong Balen king pisasabihan na pamamuklat check gate. Turing kareng flood control project. Po talaga, bawat proyekto keng metong Balen, dapat parokyal, nepo. Dapat patse ginawa kang flood control project na ning metong Balen, dapat maging disadvantage keng kasiping mong Balen. Kasi kalupa mula naman pong tao rin Kumbaga, ay kailangan mo po, well-coordinated kami, kareng projects, agawan tao. Samantala, nasa na mo namang Bacolor Mayor Di Mandato ing pamisan metong king pisasabyan na land use plan. Bagamat paganap a batas at metong yakareng abanggit ng Presidente Marcos Jr. king kayang sona nga ng minuna, paralan mo naman kanu kasi iti bang mika master plan pangaras kareng flood control projects. Land use plan, konsultatibya, kareng ng LCE. Then mag-submit lang karelang recommendations. Data na makinabang naman kang land use plan. Amo sa Batanda Kergo, para i-save din karela,
Huling piyera dala, gabunda, gawa din periodo. Pero pwede rin itong dagang digya. Balo ko naman gagamit dagang catch basin, madapat niyang may pinatubo kami. Pero naman makanita. Metong yaing bakulod kareng mitabunan lahar keng pamamakmong ning bulkang Pinatubo. Uli na niti, may naliwaya topografiya ing probinsya at may nga tambunan la deng waterways. Meto nga baging buridang dinan solusyon deng suking lokal kapanibalan. Ako yung kayong talasuyo, Paolo G. Santos, ating pusong makabalen. Liwang balita ta naman po, matagumpaya pong mera pa tining Concert for a Cause sa penimunaning JDN Realty. Magkanita makalikom pondong panyaw king bahay pag-ibig. Tuknangan da po rin mapilang mga tuwaketi king Pampanga. Kaya may po ka rin performers ing Whiff and Poofs. Metong ya pong sikat a cappella group. Iba't naman king Yale University, king United States. King sing-sing o singing group IT, miyembro ya pa ing metong tamong kabalen. Lawen mo na. Silipan tapo yung maging concert. King report ng Liana Canilaw. Lang tula ka rin kabalending The Whiff and Poofs. Yung oldest and pong best-known a cappella group ay bat king Yale University, USA. Nung nuka rin metong karelang membro, metong yang Kapampangan. Milyari ing benefit concert king panimunan ng JDN Realty, kambeda rin miyayaliwang kumpanya ang pong aguman. At itiing mumunang performance na Keti Pampanga. Merapat ing concerto king Holy Angel University Theater ining Miyerkules a 2 ning Agosto. It's the first event concert sponsored by JDN Realty Group, and so we're proud to be able to begin one of several events under the guise of JDN Uplift Foundation, which shows our commitment to the community. So this is the whole plan, is to raise the level of our commitment to the community and having such events. Matula naman ko rin kabalan the Whiff and Poofs member na Adrian Venzon, king pami katago na makapag-perform karang kayang kabalen. It was an alignment of the stars. One of the members of the Whiff and Poofs is a local, Adrian Venzon, who's a member of the local Venzon family. And through my sister-in-law, he reached out and asked if they could have a concert here in Angeles. And not only was I excited to have them have the concert, but I'm even happier to sponsor their concert and ask other sponsors to participate as well. So it just so happened that we had to scramble in short notice. We had a little over a month to put it together. And thank goodness everything seems to have worked out and aligned, and so here we are. Basta man migit na metong adekadang manoknangan king Amerika, matatasya pa mo rin mga Pampangan. Alinea kanu kakalingwaning amanon si Swan ating kayang balen at ibuan. Overwhelming mo naman kanong ipepakit na suporta karela, lakos na kaya rin kabalen. I think mag-perform nila King Manila, pero I think this is the first time King Pampanga. Overwhelming po. The support I received from karang family ko, of course, on both sides, and also even marakala tao na ila ko man talaga balo, I think has been made me really proud na Kapampangan ko. Samantala, lakos lang may tula ring manalbiin niyang kinantala ring The Whiff and Poofs, ing karelang rendition ng Rainbow ng Filipino pop and R&B band a South Border. Perform la naman din mga tinaka na grupo at individual Keti Pampanga. Ring sayo ang Hilenyo, Olivia Wilkerson, ang pong Lumi and the Butterflies. Miras laking bahay pag-ibig amitagong mag-celebrang 35th anniversary rin panakitan king mera pata concert. The event proceeds will go to Bahay Pag-ibig, which is a home for the elderly located in Telabastagan. Next to Angeles City. They're celebrating their 35th anniversary, so we thought it was befitting to commemorate their 35th anniversary with tonight's proceeds. Nga
Enang Venson special kaya iti, uling reng penga rin na misa no ring mag-volunteer keti. Talagang special naman, of course. And I know my parents nabida na yung anak laki ng Pampanga actually mag-volunteer la para kang bahay pag-ibig. So for us to be able to do the same thing is really, really special. Magpasalamat naman ni Reverend Father Jun Sison, ing Apostolate Director ng Bahay Pag-ibig, King Pegkanob da Carelo. We cannot really express our thanksgiving to these people. What we can just offer is our prayers for them. Mamasa naman ni Rick Wilkerson, ng President at CEO ng JDN Realty, na maging inspirasyon ng Karelang Dinaw na concert for a cause. So I hope that we influence the local communities and beyond to take a cue from tonight's event and sponsor such beneficial community events for the benefit of those who are in need. And it's high time that we show the community that we owe them our commitment, our obligation, and we hope that others will follow suit. Ako ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Ito ho, balitang sports muna tayo dahil alam naman ho natin ay nalalapit na yung pinakaabangan ni Kuyang Henry na FIBA World Cup. Gaganapin ho yan sa 3 bansa, Japan, Indonesia at syempre dito sa Pilipinas kung saan dito ho sa ating rehiyon sa Bulacan, Philippine Arena ang gagawin dito pong opening ceremony. Pero bago tayo magpatuloy sa mga balita, syempre tututukan ho yan ng CLTV 36. At gaya nga ng nabanggit ko, bago natin puntahan yung mismong FIBA World Cup, konting throwback muna. Alam nyo ho ba, Kabalen, 1959 nung mag-champion itong Brazil dyan sa naturang World Cup. Ito po yung report. Matapos ang kalahating dekada at makasaysayang pagdaraos ng ikalawang FIBA World Cup Championship sa Rio de Janeiro, Brazil noong 1954, napili naman ang bansang Chile bilang maging host nation sa 3rd edition ng torneo taong 1959. 1958 sana talaga ang original schedule ng FIBA World Cup dahil tuwing ika-4 na taon ito ginagawa. Pero dahil ongoing pa noon ang construction ng Metropolitan Indoor Stadium na pagdarausan ng mga laro ay na-move ito sa susunod na taon. Isinagawa ito mula January 16 to 31, 1959 sa 5 host cities sa Chile. Nagbalik ang mga powerhouse teams na Brazil, Argentina, Philippines at 1954 champs na Estados Unidos kasama ang Formosa, Canada at Uruguay. First time naman nakipagbakbakan ng mga koponan mula sa United Arab Republic, Puerto Rico, Mexico, Bulgaria, Soviet Union. Nahati sa 3 grupo sa preliminary round ang 12 teams habang diretso naman sa final round ang host team na Chile. Nagharap-harap sa final round ang mga 7 koponan na kung saan ang nakakuha ng top seed sa magtatapos ng single round robin competition ang ihiranging kampyon. Matindi ang labanan sa ranking at matapos sa mainit na final round, tayang Formosa at Chile sa 2-4 win-loss record. Dahil dito ay nagharap ang 2 teams para sa bronze medal match kung saan nanalo ang Chile. Ang defending champion naman na Estados Unidos na nakakuha ng silver medal at ang host nation na Brazil na nakakuha ng gintong tropeyo. Hinilang naman ang most valuable player of the season ng Brazilian na si Amaury Passos na may record na 15.2 points per game. Matapos ang 3 edisyon ng FIBA World Cup Championships ay nanguna ang Estados Unidos sa dami ng podium finish. May 1 kampyonato at 2 silver finish ang USA basketball team, habang sinundan naman ito ng Brazil na may tig-1 kampyonato at silver finish. 1 kampyonato naman ang naiuwi ng Argentina, habang 2 bronze ang sa Chile at 1 bronze finish ang Pilipinas. JM De Jesus, CLTV 36 News. Ayan mga kabalen, tumutok lamang dito sa CLTV 36 para ho sa inyong FIBA updates dahil yan ho, isa sa mga ating tututukan ay isang makasaysayang palaro ho yan ng mga mahihilig sa basketball at syempre bilang basketball country ang Pilipinas, nandyan ho ang CLTV 36.
Samantala, silipin naman natin yung daloy ng trapiko. Bago tayo magpaalam, balikan muna natin yung sitwasyon dyan sa North Luzon Expressway. Sa mga oras na ito ay nariyan pa rin ho sa bahagi ng San Fernando Interchange. Ito pong traffic situation. Ayan. At yung bottleneck niyan o yung aabot ho yan hanggang Tulac Bridge dyan sa may San Simon, Pampanga. At dito naman pong magpabanda norte. Kung makikita ho ninyo, manggagaling ho yan sa may Plaridel, Bulacan hanggang San Simon, Pampanga. Kabalen, para po ka rin dakalpang balita, follow lamang po rin kaya kaming social media pages at CLTV36 News and at CLTV36 Official. Pasibay po, ako, kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen. Dakal pong salamat.